Jesus and Shah, Jesus and Shah, Jesus and Shah. Kita sabti ke jam gen. But ini kublai ya para marjan hagan ke por ke mentah, banong so kemen ben yo I fi hagan ke jan met. Ngila ban syong ro hagan ke por ke mentah. Kum jorong apdeng sobha hagan ke por ke mentah, but pi barok ki bedang si join mentan. Ban pet yang ke live telecast nang ni na po ka Portnet Media Ministry ban nganget ke dalong ke jingger ku ya pi we ro. But people like ya ke por ke jong pi hagan ke por ke mentah. Ya roi try. Ngai kublai ya piru people like ya ke por ya ban wan hagan ke janmet ya ke ban yo ya ke jing ya syakri lang kumoong ke tin ke jong utrai na ke sti sing nong Hebrew ke nong ke basi pau ke khot ke bar pusan bangim dai ban eno ya ke jeseng lang ban ngi aingo abang iwan ban ya lum lang yo I we ngi yo ban mani ban ya ro yo utrai lam ki jing rwai ngi yo ban syakri yo utrai lam ki jing ai bat kum juro ban ngi yo ro ban sngap ya ke bode utrai ban ong ban ngin leit ro syaki jing duai kendalong ke jingger ku hagan ke janmet ken. Kenawat hagan ke jaka syabangan leit ben kren ke tien ke jombleng adon katuk ani ke jingkeli. Kenawat na pipi don artli ki kerteng. Umdan. Redon him. Yeroi try. Haga jingem teng kawan sendet ke jingdum. Harga tikna ke jing syai kanwan biang. Amen. Kalawan ke jingdum sindiat mo hari ngitikna ba ke jing syai kanwan. Bat nganang keli mentan kanawan na pipi don artli ki kerteng. Dan nang ni don artli kerteng. Dan we ba shining itu ti dan nang ta ki we dan. Tapi dah perkat bah ke jingem hayeng ki hasil ikam tam. Hayeng ngil syakot ba he badu ba deng bana denem syabar ngidon la kejong ke kerteng denem daina bat babun ba ki para marjan jongi kim tip yang ida ketuk ke kerteng sisa jongi bun sin ki tu ubadu bakumta uta bakumta denem teng anong fi ka ba ngaken mau don we kong bat kerteng luak lojong kim tip te one eye do delivery boy one eye ta katiar ong ini ba saang ne sarang ne namari bun sin la jumlen ban khot ya ulok lojong I perkat bega kerteng teh. Haba wan da kerteng sisa klantep bau ni de kerteng jong ulok. Kata ka de teng ke ba bah namar boleh yo ngidon tang ki kerteng kam de itu pan. Nama bantan ta sing ngakwa ban kran sapang santili ki kerteng. Okay? Santili ki kerteng ya ki bala ai ya ki briu ki jong blai haka kam ki apostol. Hakimit balang bun sing ngakwa astronot mengandawan mo ada ban hikai ia kaktin ke jombleng ngam kwa ban yalap dei kata kawan ra yang ni jikai santli ki kerteng bala ai ya ki briu ki jombleng haki kam ki apostol kini di ki kerteng nganong epi ba menta kini ki sngi ba bun sin ngingim ai syu ya kata ban ngim imru kat kum kini ki kerteng ya ke bala ai wat yang ngiru ki banget ki briu ki jombleng ken ngini pet ita iwe kini ki kerteng ber ki jingmut jongka belela ai kini ki kerteng namar hak jingim ke jongki la yo iya kata ber kini ki kerteng ke kamdei ke kerteng balong shimet harila ai bet ya ke met ke jong ukres ke bemot ya ki briu ki jong blei ki badon hak to por kini ke kerteng la ai ya ki ken kini ngamdei ke kerteng ke ba shimet ke jongi leke shimet ke jongki hak to por but kani ke kerteng ro yangi ai ba yanga ba dia piru ban ba i to da ke kerteng shimet ai on itu da kani ke kerteng yak ba ki briu ki jong blai ki dei ba dio ken amen namar hak ni ki skingan ong epi bun sen la itu da ke kerteng shimet klem itu shu da ke kerteng ke ba blai ukwa hanga ba da pi ngine pet ke kerteng ke banengkong
Ladon na pi kwa banto pila banto. Ini pet ke kerteng ke benengkong bangin Shem. Ya ki bala ai ya ki briu ki jong blai haki kam ki apostle. Kata pin Shem na ka kam ki apostle kelenong ke besan ke dekat ke bakat sau. Hoi ngitip ru ba shwa ba on kot Kristan ya kini ki bangai. Ya ki briu jong ublay kila kot bet hangani ka kam ki apostle ki briu jong kalenti nganum lait ban kren ya kata haringa kwa ban ai kini ki kerteng ke bala la kot ya ki ngini pet ke benengkong hakal nong ke besan ke kot ke ba kat sau la da pidon ni ke bible pila ban ni plit lembat nga ke ba ong kum ne haba ki de yo i okal nong ke besan ke kot ke ba kat sau ti ya ki bangai kila nang penyesok kambon ha utrai ki pai lang shenrang bat kentai ngasutunat kini ke kentin ke baong ti ya ki bangai ti ya ki ba ngai hai ba ha tin pareng laong believer laong ayu believer hai ba ha tin khasi laong ti ya ki bangai kini ke kerteng ke benengkong du bakila yo kita ki briu ki chong blai ki bala bot ya u jisu kila khot ya ki ki ba nget kiba ayu kiba nget kabumut ayu baong banget kabumut kini ki wanno shaka jinget ya utrai berki ino ya ki weipat ki jinget ba kila judan ki wan ha utrai langba berki ino ya ka jinget kabarim bonsen mangi ya kini ki sring an ong yepi ngi nget ha utrai ru ngi nget ru haka jinget kabarem. Bar yaki omla ban khot ki banget. Babon ba nangi ke siliang kejat kadon bat ubleiru siliang kejat kadon bat kaperthairu. Bat de nama kata kaniga pilap haka kitab cingpan pau haka lenong ke balai sapang kaniga balang lodikaya hei bau turai ong ngayoi ba pi kriat pi shit rufim shit pi shus ad shu saat kini ke condition jong kita ki bangai ki badan hallo dikaya ba ki shus ad kim the shit hero but kim the karon ke jingbot hang ta banga jui kai ba bible school khasi banga ong namar belai bo blai ong wa shit ya ki hang tau try jisu wa nga iyo nga ito ya pi ka balang lo dikaya namar belai wa nga tip ba pim shit ro pim kriat ro ka daw ka day kani ka benta ka benengkong uang namar pimlong kum ka Hierapolis hey badon kata ka lumding hey ba ka ka bami nang ta pinlap hapa Kolosai ka lenong ka ba saw de khot ka ba khatlai ya kani ka kerteng Hierapolis kani ka kerteng Jakarta ini pet hakani ka por ka ba menta kindiat ya kani ka benta naga stis kinong Kolosai ka lenong ka ba saw de khot ka ba khatlai pinlap chapang kani ka kerteng ka Hierapolis bat khang ni pindasem ya hakani ka jaka ya kani ka kerteng Hierapolis bakani ni ka jaka ka bajan ba bat ka lodikaya bat nang ni ka ka juwan sha lodikaya bat ka nang ni na po Hierapolis ka bami kalong tik kum ka stage po jakrem kalong mit ka bakloit namar ka don ka lumding lani bangi tin nong way baka don ka volcano bat na ka way pat ka jaka ka don kani ka Kolosai ka jaka hey badon tau lum tha baka ka bami nang ta kalong ka bakriat ka basyam kata ka day, hendak kini kalau dikaya pat, kini ku haba ka poi selalu dikaya ka kelas ait no, kam kreat hiru, kam shit hiru, ka kelas ait hiru, ka kelas ait no. Kalau tik ru kum juru nganong fi, utrai ban penem yang apa dia PM, udah shit rahem, ban penem yang apa dia pi. Uai ya kaktin ke jong yang apa dia PM, mangin kreat hagabat kani ka pertai. Hari habang iyo ya kaktin ke jong belai bun senem, ngishu ke jing ke basus ait, ke jing ayu. Kaba susad ngimlong kita ka jingem kaba balong sisya kita ki bangai ha utrai dei namar kata upol ru utho ya kini ka kentin apa kini ka kerteng ka kiyo kini ki bangai ka banungkong ki ong ki bangai but dei kata upol utho ya kini ka kentin haga sti ka ba ar nong koren nong ka ba khatlai ka khot ka ba khatsan uong ya ladi hi tu yet pi la pilong ne haga jingai la pilong ne hagai haka jingat namar belai nganong ya fi la khot te yangi ki bangai ne ki believer bon sen ngem long kum ta pet ba chakani ka jalla ka chongi la itu
ya kita ki para bangai ne kita ki beriu beron ha kata ka jeseng em kat kum ka jingle jongki kat kum gai ka jingle jongki lada munshwa lada pimbam kuai khot balang yu ha lada pimbam kuai bon seng kyo fidi balang trom munshwa pinali sino kondong kyong be ai ni di jingkai trom lada pita ding pna kini di Katolik lada le kum ni o kini di Presbyterian deyam la itu ya ki kat kum gajing le jongki lada ong haleluya amen oh ini di fellowship kedenam dai fi suto am la itu da kata bat namar bale ki ong ki yat kat kum ko jinget ke jongki hari ngakwa banong fi ngi hang ne la phya haki kun hon balang hari sosi banong fi ngi kham long kita ki bangai kum ba ka kam apostol ka khot nong kong du ka kerteng ya ki briu ki jong blai ye ki ba ngai ai ba ki briu ba ki pet yang apa dia pm man ka por ki yo i kini yo i bangi de ki bangai hau jisu amen ki bangai hakata ka lenti ke jong ki bangai ban ya bat ban bot ya ka ai ka ba u onggen kani di ka ban nun kong do la ai ya kata ka kertang bat on yo i ya kini ki bangai em ha kini ka bata dei na mar ka tangan ong yepi kim tre ya ka ba kin len ya u jisu wat lada kila ya lang ba ki ba bon ba ki jing e kini ki bangai ki ban nun kong na mar balai kila wan ban long ki bangai ki ba ayu ki ba ngai ngsturat no ki don ki jing shakri sri tanwar ko don ko bi jaka ngada kren bat ki kita kli nga mong na ong ki nga dai ong ki pin bam ja ki ong bam bet shong bet kani nga kentin bet ke don bet ha ka babon ba ke benta jong ki bat nga sutunat ba ya kata ba ki ya ki bat nga ngoro mangir tentang am habang nget te hab nget bet dei ban nget kenriang den dei nga si o bai ki phe nget ru hau tra am nget bet dei ban nget yu kenriang namar bun sin am ngi kum nget kenriang don riu mo ka judon kani ka ba ong ba uniu banget na po China udan uniu banget na po China ubade unong ri jingri bat haba usa syati nano fi kalong gaba ba yo banget bat ki bon pala ki marjan ki apet yo kalau nak we kasngi ba ong ki kon nama udai beri kham tam e uri kulai ong ki kon ki jong ba mende ya khang ya ketika sem kulai mana mela ya mut ban thia sobha ya khang ngo ketika jing khang jong sem kulai ba kita ki khon ki ong ho handrei klet ya ka ban khang bat ki yo thia no kem step dari pet ya sem don kulai shu kulai la pet lut bat ki para marjan ki wan ki nong ani jing sniu bok ma pi mo jing sung sun e ya pi ki kulai pi la dulut hadin jong kata kasih galakut thia kom la sai ma step da ke so ma pa kulai ta sem da le kita ki kulai ki ba udon ma u santeli ki wan ra so nyau teli ki kulai pan nama ki ki bro santeli ba uri ki ki kulai kan thai ban menta kini ki ba wan ra udang perkhat na engan yo kulai kepa mo ban penroi handoi udah pej menta lawan do kulai senrang nama kini ki senrang kambit kan thai tapi ba mo wan ra hapo sem kita ki para marjan ki lawan biang ki lawan ani jing babok ma pipat namar balik peki kulai jung piki nang ye kaban penroi uang tang ni kentien kat baki wan ong maki uang bai kam lei lei uang yu ong lang mat nga kam lei lei hadin jong kata niu khon jong u kwa ban song kita kwa ban hikai ya kita ki kulai mo ban dadon ba song kumno bakin pediang ya kata usong alor kulai ba tau kulai bu song em sya bat uhap na kulai kedia ka kejat ki pramarjan ki wan biang ki ong ani jing susun kun sin rang jong pi la hap mo kedia kejat ani jing sun kata bat wani pi te menta pis niu bok mo don tong ni we kun sin rang bat kambun ki kun kan thai pe ni kun sin rang ba pli la de ko ong gum no kam lei ong gum no pramarjan tekin wan be hadin kata hadin sansngi kami ke thma po China ba mi thma ki penrung sipai kini ki komunis ki wan hak yeng jong ur ki tan be ki kun senrang ban penlong sipai bat batan ki wan hayeng jong ur medan kun senrang samla wong hoi don ulai u thia balai u thia u ko kejat lepet oh ha buya bu ko sipai mdan jaka berkini ki kun jong pramarjan em ki syatan ban long sipai
Begini paramarjan kiwan biang, ani don bok kun jong view duko. Hari ong baik kam lelai. Kita belayu. Namar mo udah bangai hapadeng ki paramarjan. Utep baik ki barok kadai hakajing tip ke jong belai. Amen. Kan mau baik hakajing em jong apa jong piro. Ngide bantip bau belai upenya jakajing em jong i. Amen. Fi kata ka kajing mo jong iu bangai. Pitip hakan ni kapor ki bangai apa wan ham nganum leit ban leit detail kata. Hari pinde yo i ham ki ailot. Namar belai kila shania alot da. Fi situ am ban body utra am ki kloilot pe anania sapira ki kwa ban ngai. Hakal nong kapasan ni pinlap. Hari kimla ban ngai lot yo tau belai. Aku apa nong pi? Kata ada kejingkeli ban kong nga ban mapingi haban bu halade ngalang ngai lot ya belai. Ngalayo? Ngalang ngai lot ha belai. Kadang dia kata, pi kejinget ru em ngi habas dia kata ki semran jong jisu em dan tang arteli ke benta. Bagi pani ai na utrai. Ban hikai ki. Bagi dah kerpat na utrai. Ya ka ban duai nam ta jong ki. Ka wei ke dik ong hikai yang ikum no ban duai. Ka baar ku ong ki ong penroi ya ka jinget jong i. Penroi ya kai? Ya ka jinget jong i. Namar lada kam roi ki sungtu bagi artatien. Pise beli kida ong ya kata em. Namar kini ki arteli em ke jingjia. Pise kini ki seran jisu em. Ki ngomen ngida bukti ke jabe ke kamba. Hari kawan ka failure ha ka ministry ke jong kini. Bagi duai yau tau kun jong wei urang ba uba udon kun bau tau kun uyo ke pang bor. Lane ukelan hang no. Bagi ni ki seran ki duai tau sui klempet. Baraba klempet anlek kumno. Dai namar kata uni ukpa wan lam shau jisu. But haba wan lam ya tau kon shau jisu but udah ai ya ka report ka basneu shapang ki senran jong u. Bau jisu ang belai klempet doai ki senran jong ah. Baru wong ngalap hadwai ki senran jong me. Hari kim la man be ki ksoi. Kata di ka report babane basneu nam ta senran. Ha? Pida pulih siapa yang diseran ke report baru ya bosnya kini babam jakam sakti bakum tak terter. Hari kata kam dak ketak tan, hari kini kada ketak. Ya ke ministry ke jong kini namar boleh. Kimla ban be ya tau ksoi. Mla ban be yo. Kombasin dan tu pastor boleh be ksoi. Mla be nama step ro demi khalar bocil la tai ke be wangai mek ksoi. Medang up ngasuan biang lasai. Dia ngatuna kana noi ke Bible school apa Jharkhand. Kari gisis nem course. Hadirin suama pendap mau kat si potli ki benai kini kai. Hak benai si katway bat benai bat kat ar kadega praktikal. Bar ki kam tame ki ministry haki pedeng ki adiwasi kemamut kitu ki brio ki ba along gelong kumangi ki tribal area. Kilek sakitu ki jaka. But bakilek kin duai kam tame kadon ka boarding dum bayale. Bar ki pa duai kitu ki brio bayo boarding dum. Lara no kena udwai bata boarding dom lapet mat upas atau senem un sayok graduation. Wat lara ula syong kan no si pau benai ha ka kelas. Handai ka penpas ka syong tu bebek suai. Lara mla bek suai ki ang pulih biang nasab senem. Namar balai tong suai ju pat kongo ipi. Vio ai kata, vi teng am suto ai kata namar balai la hi handai poi bek suai te ani. Kam dei ka besok. But kini ki serar em perkal kidon mo Jisu. Ini ksui kampus ngap arfi. Hadien kina pulis pang apostol Petrus. Dai tangga serngeu jong u ki bapang gi yok ya. Hana pina puli haki gospel ki ksui ki klempet ta. Dai kata ki sutu ki ngi duna haga jing duai. Hikai ngi kumno bari banduai. Bat ki ong penroi ya ga jinget jongi. Namang ngi sutu ngi duna ro haga jinget. Pi kata ka dei ke ba suthok umbangai. Pi hang ni ka dei kata hake kam apostol nengkong do ka kerteng bala ayam kerteng iu baong ba ngai dong ayu bang pi kini ka kentien banget em ka kraw ban ka kerteng kenhon balang. Hake kentien banget em kamdon ka kenro balang. Kalong ka bamot ki banget ha uji supura. Amen. Omla, kini ke kentin orang om nemo, ngabalang presbyterian, ngabalang fellowship, ngabalang potternet, ngabalang kumta, ngabalang oblay, ngabalang Katolik, ngabalang 7D. Kamamut kesakut itu ikan hon. Harada ong para bangai. Kakam kerawan ya kata. Amen. Dari nomor kata,
Wat iet tang para balang, iet para bangay. Hang ni bun sing laju keren kan ong pi. Ngi klemwan hang ni kum para balang, herang iwan hang ni kum para bangay. Amen. Ladaw hiwan kum para balang de kajay kajaka babakla. Hiwan kum para bangay pidon hakajaka kabaday. Amen. Ban nginget kedek tang ni gawai ke ba tho hakak tin ke jong belai. Bat sabar jong kak tin jong belai nginum tre ru ya ka bangin le. Amen. Piyok kedek kata ke ba nengkong do kini kiseran ki jong uji su apa kilej ben yalap haki kam ki apostle nengkong do lakhot ya ki ti ya ki banget lanang penyeso. Ki ya ki ba nget lanang yu penyeso. Kata kadai, tadai namar kata, ki banget barabor kitip kumnoban penyeso. Amen. Ki penyeso ka Bible ka ang kambun ha utrai. Hawe? Ki banget kitip kumnoban penyeso ila di hano? Hau pastor. Amen. Kau kumno? Hawe? Hau utrai. Ngibul sin. Ini penyeso ini pastor yang sa ai platform yang ngabangan yang. Ngan penyesok bat ini insa ay nga jaka bantem. Ngan penyesok denam. Ngilalong menta man pleaser kabamot ngi pensobha ya kibreu ban yo blay. Denam day. Nang akran baklana. Hello, piado nane. Sobhaya jubab lang. Deyam ngi perkat baha menta. Ngi penyesok ngi kelalong banget ki banget kadak jong banget yam kadai baki penyesok yala de. Ngastunat bahang ne ka om ne. Kilanang penyesok kambun ha utrai. Kabamut ngalaban ong fi. Habang adai banget jam ngan penyesok kambun bet tang bat utrai. Amen. Kumno ka jeng dai jong fi bat uji su ngasi klibak ko pastor. Kumno menta jeng lo mesim. Sidon bah ni menta te pastor. Fitim an batai fi ladang akli si pongot am. Kumno along jeng lo mesim. Prangot ngelatip jubab. Kino kumno fitim. Ngatelot pi pastor. Ngayu ngatelot. Tang arngut iwe trai nong ngakambiang pastor menta. Iwe ti nong. Ngakiu ragam kiu ngayar ngasubiang. Pi kadai kai ka lara bu benpet ya ka kenjaman sim ta. Lara kli fi menta. Filong kom nong kenjaman sim. Dia tahu apostol Paul ong tu yet pi la dia ta. La fi don em jingat kemut kom no filong hakaman sim jong fi. Kom no long hakaman sim. Dai nama kata ngi hap stu. Fi kan mau ro kan ko ngasi ong kumpanget. Kadonot ka syukur ayat wat sengap itu kadonot. Sengap kay jinget ke jong pi kalong kumno. Amen. Sengap igay. Ya ka jinget jong pi kalong kum. Kadonot te kalong ayu ha. Ka syukur. Tadi kata hapan sutu bapi penyesok ne em bad utrai. Penyesok ban no? Utrai. Kani dia bentar ka banengkong ya la ong iki banget. Hadin jong kata haglenong ka bahenriu kani dia kerteng ka baar la ayaki. Haglenong ka bahenriu kedekot ke balai. Namar kata ko para piniakmi hinyongot ki rangba na pi kibadon kanam ka babaha kibadap do men sim bat ke jing start bangin thung yaki halor kani ka kam. Hoi kani sing anum leit ban kran sapang kumno ba shay thung yaki shakri ki jong blai ne kita ki bayarap lang hakamit ke jong utrai hakabayde baga kambalang hanang anum kran ye kata aku abane kran hakane ka por ka dekot ka balai ka baga kran hang ni kalnong ka benri ko dekot ka balai ngakerpat kindiat subha pini po screen kani ka kentien ba ong hakaktien pareng la ong brethren ong ayo brethren lane hakaktien khasi la ong ko para ko ayo ko para sebab hinai kam apostol riu san riu lai vi hakaktien kasih ke ong ko para hanai hakaktien pareng la ong yaki brethren ke ong yo brethren kada don jingmut brethren ngan ong yafi dekat balai namar balai kada don ni ke jingmut ya kata da ong ko para lane brethren bangi ong hakaktien nong way kani ke jingmut kabomot yano ni burom yaki kum ki para ha utrai. Kum ki ay? Si para ha utrai. Kani fin sutu ba? Kan ba bay kanono ka jinga day bagidon ka jinga day hakani ka bakenda do. Laban day imay ipa ilok ki kon. Hari habang in the donno haka hima ka jong ublay. Haka ka hima ka jong u. Kan mau ngi kalalong si para ha utrai. See you?
si para hau try. Dei ka tahu ong don barawan keli o haka jing mi pat kan dei ka tengah jong no. Uji su ong pinelong kum ki angal ka bamut pila olong kum ki brethren. Tadei na mar kata ka bamut kani ka benta ka pamon ra ingiem bangin ya i si para hau try. Amen. Bani ayu si para hau try. But hapdeng si para hau try kumno ngila bani i si para hau try kan nuksa ka bakra ka dei sapang u Joseph bat ki henman ki jong o. Pet u Joseph u it kumno ya laki jong ki henman. Udah kloy ban map yaki ke baro bat udah ay yaki ke babatam ke jaka ba ke kinsa. Lada umdan u Joseph na ngai kini kiwei kila kut haka jingyap tan namar jong takan nem sniu. Bat utrai ukmiru na nga ban na PM ngini long kumta hapdeng ki banget bangini long ko para. Iyo? Ko para. Fi namar balay fi kidei ne pe hakani kasran me kom ne. Namar kata ko para pindaya kmi pindaya yu kmi. Namar hangni kasran kayong brethren hangni la ay. Bakani ka kintin brethren kamwan na ka kintin tang brother. Kabamot mo tangki para senrang. Dong brethren kabamot kentai bat senrang kiwan lang haju. Dong ko para. Ko yu? Ko para. Mana mestap kat banganang puli na kaktin ka jongbleng ada puli Bible kasih ngas mau samrakhi hiro. Kadon kani gue ka benta ba naga arsamil mo ya brother lakhot kukong. Na puli Bible kasih kong kukong. Kong kumno tak kong mi. Ngapet hanya dia kaktin pareng kong brother. Wi kaktin kasih ngidon tekteng mo. Dia kata senrang aden bala ya tho ki hep kan si jong senrang ki khot ki hep kan si jong ka lok ki ong kumno yo tau kunum mo yene yo ta ngiling ong no ikong ong kumno u senrang kalayo kong denam dai senrang wali ki thani re nomor bubun ngila kalakong kadayam kata pindalayo lok fisulung lungo i para jong ilok jong pi barok in khot yu kong teteng ka ba ban su tho dem ngan nei kami kum tak kong na puli ba Bible kasih ka tho ku kong hanoi hang nei kam ong ku kong ong ku pa ra ka ba wan na ka tin pareng brethren ka ba mot piadon ya ka jingkit kle lang pide ka taw ong tu pinda ya kmi pinda yu pinda kmi ka ba mot kam dei tang mangi ki apostol bangidan kam harai mapiru piadon kam banya trailang amen. Fikani ka di kaya benta hakamet jang ukris ladang isu tho kanong ifi na ka jinglong banget habang iwan sa ka jinglong ko para lane brethren ba ong tinong way nganong ifi kawan lang ka jingkit kli ya ka jing syakri barok away. Amen. Kawan ka jingkit kli hakamet ka jang ukris ken. Namar tang away brio onumla tang katukan ningot onumla hari kani ka kentin kawan ra ya barok banuan long kaway. Barok banuan long iyo kaway ya kani ka benta. Pitip na marjong kani ka benta kani ka kentin ngap na pi menta kani kentin kalong suk yangi hari na ka benta kitu ki nyau tali ki balang ki badon haka sti ki nong saka kata ka siti bala tho nganong ipi da uyones haka kam ki apostolem nang tajuki kalong ka ba na marbale kini ki jiu ki ba haktin apida puli na ka kita cepat pa ki ong ba kini ki senegok jong saitan ki badai ki jiu ki kentat nok kedu ki da od nok kerteng na marbale pitip na mar kini menta ki preng jita ki bangai ki jong utrai kles dang man refer brother and sister brother but you but sister but kles dang man you ki ong ba kini kila penkenyo ya kata ka kur jong kata ka family la ne kata ka jingya dei mo ka jingya so jong kata ka longieng namar kistang man khot be ko para But kani di ka benta kaba kitu kimla ban pediang ha kato kopor. Pitip kani di ka benta hari utrai ukmi nanga manapi. Bangini long si para. Ngini long ayu si para. Tisin ngilong si para ngini burom yaki henmen ngini burom yaki para. Kani ka wan raem ka per ba hakaman namar da ong brethren na ko paraem kawan na kani kentin ba ong in love ini in love kabamon haka jing it haka kabon ra ya ka jing it pe ba mantana ngidon jing it berkat ba manta hakamet ka jong ukris ngidon ni ka jing it ngimdan chu ka jing long para namar bang ngimdan chu ka jing long para kata ka jingya it ru
Kam da jeliu syuk teh. Namar balai. Pilap ya kani gawe ka benta. Tu ini pet ha kani ka por naka kitab jing start proverb nong ka ban riu de khat ka ba khat riu. Khat nyu khat pra khat khandai ngan puli. Oi kadi la ka jongi ka subject gani ha dengan kwa ban peni fi tang kani gawe ka benta nang tu namar ba bangawan ra kani ganten para ka ong kumne. Dan riu teli ki ba utrai u isi. Shisha henriu ki ba long ki jing ijli ya u. Kabanun kong ki khmat ki ba sarong ba ar utli u ba lamler. Kabalai bat ki kti ki ba penmi no ya ka snam ba lui. Kabasau ka donut ka ba pun ya ka jing berkhat baman. Kabasan ki jat ki ba stat ban pet sya ka ba sniu. Bat ka ba henriu usaki uba lamler uba persat ya ka lamler. Hari ngalengok hang ne la et so uwei pat ki ong rio hang la et so ni wei ba hinyo ko ong de bat uta uba bet ya ka jing ya ka jia hapdeng ki para. Underline ya ka to kentien wong bat uta uba bet ya ka jing ya ka jia hapdeng ki para. Pindah pulih ke heading ko ong ne dan rio teliki ki ba utrai u isi. Nga perkhat ngoan de ben isi ka klim ka apa penyiap beri kita ada menisi. Handai ka bakado do orang ni banga isi habakadon ni kejingnya kerja hapadengki para. Padeng iyo para. Lane pindapet dak tien parang finyo yang kejo emong brethren. Emong iyo brethren. Kabamot kim don jing iet. Pet bah manta. Kajian em kum ta. Dengan dia jeseng ngas tunatang bat ini ikong. Bat ar lain kini syong bat itu. Dawan syong kiwe ru em kilek bami tu dah. Ngas tunatang bat kini. Deyam. Kita gimdan ketu kejingnya iet. Bangini iet para baro. Bari iet yo para. Kum pastor ngatip bah. Ngasiong kum ne. Ada ki para banget kisah marjan em. Kini iet tang sansengi. Ngatip akasing bah ru ngasih surut. Barkin sewan itu kana yang ngigi pastor. Pastor pemtip itu ilong kum tak pastor. Ngadi kita kam cikren syuk. Kenjabi kata para bor. Dia kata ngasi ong. Bah, dia kata pareng usutu ikan ini mentau peran kam divide and rule. Kenapa per pareng bawan ule you? Divide and rule. Wat mangi deh, ngi kasih. Tentang ini kendut tang bajan tiar ngimia. Iya kata ta. Setiap para kasih do. Poi marah marah. Oh ya iya bah. Denel. Ya kiwe. Pet bah. Ngi kata ka jingi iya ngili ya surut bah. Kejat beru ngili ka ba surut bah. Nah kamno na. Ki judon ni kata ka khana baju ong. Ada pira ka tham na meglayam judon ka mantap ya kata. Pira hapo kiu pe jutap re. Nama para tham kini tan kinum ailat ban kiu. Namar ngilong na kumta. Pikatem ka kamdai tang haka imlang salang ngai wat ngayo i haka jing syakri. Hapadeng ki para neki brethren omdan ke jing iet. Omdan gay? Ke jing iet. Teng la ai kerteng mo agape. Henry umdan agape. Fitip dong agape kawan naktin Greek kawan unconditional love kawan ke jing iet klan don kendon. Hari ngayo i hapadeng ki parapat ki pangait ki badan hang tu ki parang tu umdan jing iet. Pilengok ba kum bebu kerteng balang ngam ki kala kongpong man ngatu kerteng. Pilengok ba kata dia kata ngasi ong. Da sutu bebu kerteng balang mo namar boleh usaitan un pen kekwabe un pen kala kongpong ni katu. Pilong ngabu kebalang ba penyesuk ada ketika balang ga ba penyesrut ba. Namar belai. Ani ketika kam jong soitan bak soitan fiti kwa layu. Tang ban bet ya kejinya kajia hapadeng ki para. Ya bet iyo. Ya kajia hapadeng ki para. Ngangai pir don ki paralok don ki para syakri. Ngamtip idon hang ne jaga pilaju syakri. Pilio i bet kene em. Haba pila bet usembai bobha undon bet buan bet nyot. Bat namar jong kata em pra bet kei. Pek kejinya pra sejong i sini. Dera. Ngimia pra rangi sini. Ngidon ketu banong in love brethren. Ndon ra kata. Ngimdon ya ketu kentien banong ngia i. Hapadeng ki para.
ngem da ya iet ngapet unong buat we iet bahai we la da ulai di songwot am da lai buat kia bat lang ta lai buat lang kinya bat ketilang ya lang bet kinum ya iet oi la sai da la pangat ta kim ngami thu me da la buat ki thu bah kia kudo bet ga i kida ya ha bro ya yang lang bet kia persyang hari apa yang para banget ngilem no tu bahap ni ti ale pop julai kasih yang cuki ni medon katu gai dai namar kata hang ni namar kadon kajingnya kajiang tu kam apostol kan mau bet kila stang kajingnya kajia dai namar kata ki apostol ki penon kam nang ni kenti menang brethren menang ko para kan mau bet haba kadon kanu kabam i hok hangta pin i ya kajing i jong oblay amen kan mau uji su upen i yang to kebriu bala kem ha kapor baklem ya ka lawan lam ha uji su dang stem uji su ang uta wa kap sama laptop un ka wang mau shwa bara bo ong ya kata upen i ya ka jing i ya ka tip haki ni gisngi kaduna ka jing i ha pedeng ki para banget bat haki yang kisam kaduna kai ka jing ya i ngienang ban ya burom ngemienang ban i kadi ka beduna ma ngam ong ka jing i chi samla kane de ka jing i ban ya i kum ki bangai kum ki bangai ni i tang aba don ki kam da pa kam ini dah wan jesang mencisngi mentak si la pa pitep ngakan no post nam wan jesang ni kata ta ka be fio ngi hikai kumno bat lahikai pada yang bat mensip sengoret tentang dapat kampat ila jong tem sengoret fio ka benta kading ni ka benta ba ngihap ban sutu ban ong namal balai ai ngindon ya ka jing ye jing yo jing bat kamtam ka jaj peru jungi li perkhat ba kading ka jaj ben riu kabaya perade namar kata kiwe kiyok ban sensar bah yang ni ada ngia teli terangin kiyo katno namar ngimdan ban ong kene kentin ko para ko yo ko para ngastenat ki nomor korwat ngastenat citi ithan ya ka lok le jong ki ong komno para ong no para donita iba iyo e galok naste te porba penitu mo ya i alai kita ki bahayeng jong ta kan thai long mo oh ni dei para pek ni na kan ni kalok ngawang para tek mekor na han rei ki ong e kan tien ka mo fidon ji ya i fisto ki wan ra ya ka ta ta kan tien ngi tu tengim su thu an kan tien para ngi don ka jing ya i kamantoy ngi don hakaju ka kan hon ne hakaju kata ka jing khot ba dei banget larangim don kum ki para namar nginam dan gay kajing kani di kerteng ka ba ar la ay ki kam apostol ngini pait pat ha ya kerteng ka ba lai ngini pait ya kata ha kam apostol nong ka khandai ka khot ka banang kong kam ki apostol nong ka khandai de khot ka banang kong gong gum ne ti usol ha ba udang persat ka jing berngem bat ya ka jing peniap ya ki senran jong utrai ulalek ha urang ba lingdo kawan pak hani ko kentien ka baong senran kentien yo senran ong ban nga senran la de baong tien pareng disciple kani di ka kentien ka balai la ay ni baong banlong ayo senran la itu ya ki kunung kong kum bangeng baar bakinlong kum ko para bat balai senran ka bamot kiba kongo kiba ngai chuyo i bha ya kane ka banta ha kiba khamdam ha kini gisngi ba ya tho mo ki kan thai tang ki bo ani kan ungut ki senran de ter senran lo labu ter hari itu ikan thai par khamdam kan thai labu khanang tu senran dei tang ba insan kot hari khamdam ba in ra lang gitu ki jan je ne ka ba cerong bha nyerap ra lang fitep kan mau tang ra hing mani harin ka tu masen kut nang tu chandru la ka jong jukan mau dah pindah pet jam hapra ahi tu beri bayar thok pat ya gitu kijanya namar senran laja kalong nem kom ta bon se fin pet jam
Kajia ya kata. Namar balik. Hakapor balong meeting. Laong be. Ho, ngin le. Hadian di subut be jakan ni. Nong ya tho. Thaj. Ngin syandur lah kajong. Pi kalong kum juru. Hang ni baong ketin senran em. Kebamut kibakong wo. Kebamut ke kebaong utrai. Ya kata pin le. Pinum la badong. Ni ngat thaj ban le kini. Ngan le no ya kan ni kawai. Ngan le hi no dala dia. Ni ngan apsa yu try. Ni lanu. Pi kadon kani ke benta. Pin pet naka wei Samuel. Kadon ke wei ke jingcha. Uni briu jong blay chi cha bo blay ula jet. But bo blay ula say ya u. But sisa ba ngala ban ong pi bo blay ula don ringkat bat u haki benta baro. Chi cha dei ai ru em. Isa ka judge pun riu jong u ka ade ban kut no. Hara de blay usai. Ina ka ni ka judge pun riu ban long sim ban kong. Ta de Benjamin. Kadon ke jing jabat ki Benjamin ki ade ban kut jing sisa. Nama sa astang ki senrang dan kentai syu. Bila pulih kham syakmat mo haki chua ka wei Samuel. Lalu pulih kita dang bishar kata ka jing le jong ni ka judge Benjamin. Hara blay ulai snai ban nang ni usai yo ni ubri u kerteng usol. Bar uba ulong usim ken. But ke Bible ka ong ba uni usol ngan ong epi hagal nong ga ba khatlai jong ka wei Samuel em kadon ga wei ba haban ap sha ba uni yele thma u don ka man ai ya ta ka jing knia hada kemusiem dei ma u bala ban ai ta ka jing knia u haban ap yu ta nong e lupa ya Samuel ka Bible ka ong da khat ba pra nong ba khatlai da khat ba pra ti ula ap nyoski hadu kata ka por bala bu da Samuel hari Samuel 4 poi sa Gilgal berkita ki pajba kila ya sakmano na baru sol ong to wan lam hang ni hanga ya ka jing aingu thang bat ya ka jing aingu penisuk bat ula aingu ya kata ka jing aingu thang te haba udang sula aingu ya kata ka jing aingu thang hakmi Samuel ula wan bat usol ula mi ya ka ban letan ya u bat uben bat ba unyo kuble ya u bat Samuel ula ong melale ayu bat usol ula ya thu namar ba mela namar ngala yo i ba kibriu kila sakma nanga bat ba memwan hakita kisngi balabo bat ba ki Philistia kila ya lum lang ha Mikmash namar kata nga laong menta kini ki Philistia kini wan hiar hanga sa Gilgal bat ngaru ngam syemyo kerpat ya ka jing sunai utrai namar kata ngala nut bat ngala aingo ya ka jing aingo thang teu Samuel laong hausol melale bi mem shem la sumar ya ke hukum utrai ublay. Pi kani kan ong senran ni haban sunto. Kabamot ki bakongo ya ke ke ba utrai ublay buong. Hakani ke jaka usol umla ya kaban ap. Umlan na yeruem. Kampelong ki briu ya uban long siim hapo Israel. Umdai ki briu ki jet ya usol bu sol ulong siim. Dei bo blay ujiet langba Samuel ya usol bo unlong sim. Usol dei bo yo ya ka jing sobhan jong kibril bo ulong sim. Hare yo ya ka jing sobhan ka jong blay. Hare poi ha ka ni ka jaka ulas long usakri jong kibril ban usakri jong blay. Wangala ap ya ka por la wangala ap ya ka por ka ba mela bo. Namar ba memwan ya ka por ba mela bo. Day namar kata ngalale yang ani kakam. Ikani ri ka bentaem kaba tang haban bu jingkli la diru. Namar balay ngimla ban ap. Ngimla ban yo? Ban ap. Ka Bible ka ong teula ap nyos ngi. Usama la yakut handai ap ken la da uslam bro. Le you. Tay makata what kani ka kentian ap hin la bro na ka sti ka ba ar patos nong ka balay kita ngi ongi ngila ap kata try umman syu. Ngimla ban ong gumta ngihaban ap hauta lek na chanung pat ngilek but ne sol ong wanra kita kijing ai sneng ngan ai no manga kijing kunia but hakata kapor Samuel uwan but Samuel uong melapan songsi yo blay kiji sha ya ka ket jong me aden pan scam hale na mar kijing le jong me ya ka ket jong me la pan song sen jorno ken mau habanga man pingi ong sunran senran mot bekongo yo blay. Kongo tang yo try. Umday ubriu ubapen em yangi. Umday ujisu ubapen em yangi. Amen.
Kani ka kentian senran kalong jeliu bah ngihap ban but. Kan mau baik ki senran kidi ki menu kita. Ka Bible ka ong na ka wei koren ngan ong ifi kidi ki batelot ki ba kampo kum ta ter ki lei. Hada utrai usai ki. Balong ki nong but. Ka bumot kilong in obedience ya ki ngan ong ifi. Man kongo em kadai ka ba etam. Baniyo? Man kongo. Kak tin kongo em kam dai ta kak tin ong, kak tin kran. Ho oi ngak kongo kadai kak tin le in action. Lada ngam wanra ya ka ei ka banga kongo ha ka jingle jonga kam dai kak tin kongo. Kam dai kak tin yo? Kongo. Namar balai cuma ngong ini isteba melalui kamera. Nga kamera yang nga. Yang ile hoot pastor. Hada iyang saang te. Ikongo. Dapat te baro kongo. Kasi lu kamnang bahamo. Longkum ki tentang si ai ka nuksa ki kasi. Tentang ki briu ki long tik kumta kumalong so. Nakmat to kongo bah. Nakatolong te ukarnga BMM. Pi kil tentang ngilong ta. Ngi kongo nganong ye pi. Naka rimyang sentur ke jungi. Hada naka jingle jungi. Pindalap ki kon Israel. Hakalanong ka bakat kandai. Jong ke Exodus ki ong. Ke ei ka bau ong utrai ngin le ya kata. Handai ka poi pat hak Exodus lai puar. Kila te da ki blai tau ya la de. Lai te kun masih da. Pi bancu ong em ka suk palat. Bang akwa banong ya pi. Haba pi yat hak jing syakri bat utrai. Nanong pi wat kloy ya ka ban ong. Kloy ya ka ban le. Amen. Namar balai. Kata ka jing le jong PM ka peni ya ka jing kong ho ka jong pi. Amen. Baik bahaya yang tentang dah pakam yang ni keling jeng keling. Dah lawan dok kampat keling dah. Perbalik tu tongan sa keling. Harus dah lawan dok kam keling dah. Tapi kenduk jeng hiam dia mencak sempat dia mencak mai. Pasal orang pemdan baik yang am ni kata nama pi kei ke pi ong hoot pi klamon ra hak jeng le. Kat no tam kei boong uterai ni ong hoot atrai. Harengim kloy ya ka bangin le. Ngim kloy ya ka baniyo ba ngin le. Namar ngi bun kam no la jong kan mau be haki ying ya tho em ya ki ya bu khnang ki sanran em dai ban ya rap ye tu ki nong ya tho dai em ban non rengkat ban sanran ya ki klem ong wan enjoy ke jing ya tho jong ki ong sanran ya ki nong ya tho hara ki sanran ki ja ki long kum juru yang ngi utrai khot ngi ban sanran ya utrai ngi pat ngi sobang ya la ka jong ka kam ngim ko ngu te ngim mon ra sya ka jing ko ngu ya ke ni ka kentin ba ong sanran. Dia kata ngai men sim ya piwe. Long iba kongo ya ke ibo ong utrai. Amen. But peni ya ke jing kongo haki jing yo. Haki ai? Haki jing le jong pi. Lada ke ke pi kongo kamwan sa ke jing le em kalong ke ma ba. Namar balai kanum don ya ke jing mut. Lada kam don haki haka jing le. Nang ta ka kerteng ke basau bala ai yang ini banget hakikam ki apostle. Ini pet biang nak juk hi kalnong ka bakendai ka dekot ka ba khat lai. Kong kum ne. Hanrei wananias ulayatu atrai ngalayo ngau nakibabon siapang uni ubrio. Kabakat no kabasniu ba ulale yaki riu ku jongme had Jerusalem. Kani ngastunat kani ka kentin baong riu ku pilaban underline. Kani dia kerteng ka basau la ai riu khot riu yu riu khot hagak tin parang mong sin yu sin pitep nga ma piru ada dei bangai jau trai ngila ban tho st tu nak mat jungi sin malong yu sin kan ma wei kini ki bangai kidang em la khot e ki ai sin la khot yu sin la ban khot sin nya fi ne kha khot sneak man na mo thực tế cakap berkot sin cakap snake pingi haba suto ya kata nama balik bagas traktin kasih ong riu ayu riu khot ong epan nga riu khot ngitengim riu kemau traktin ta ong riu mut ayu sawa de na riu khot ngipat ngi riu balang denam dai ha ngi riu de kiwei pat ki jat kentien harangim riu khot. Begini ki bangai lakot yaki kini kerteng ka basau riu khot. Riu khot ka bamut hakawai ka bantam in separation. Hagak tin nong wei boong lani ki balapen kerpang. Lani nga ong gawi kentin si ong penkentang.
Peniu, penkentang ya lade. Kebamut, ngamlong, kumbalong, kiway. Yano laju kot sin haka testament kebarim. Haka testament berim daong sin kepada don kata kerteng. Hari laong kinasar. Kiai, kinasar, kijong ublay. Kebamut, kiki kerpang ya lade. Kim bam lang kumabam lang kiway. Kim tre banlong balang lang kiway. Ya pen kerpang. Berkan ni, kani kadi ke ke jingkwi lenti ke jong troa yang i. Bangin long kiri kot kibatep ban pen kerpang. Baniyo? Ban pen kerpang ila de hakabam, hakariam, hakaktin ke telit, bat hakaryat ke yeng, habaro baki breu kita pet yang iam, ai kini itu ngilong kiba kerpang. Ngilong kiai? Kiba kerpang. Tang kim kena samlar don hang ni jaka. Pidon apa college kidon kita ki parlok ki yedi ka bahaya pi ne kita ki haslong atap yo i kidi piang ngam don parlok tang ma sule pen dei parlok berki wat long kum ta. Lam su thu la pi wat de pen dei parlok berki ai maki kin wan don kam ya pi kini dei parlok berpi namar. La da ki wan dei parlok berpi la da pi dei ru ko jam ki ru ki kala ko. Hanrei la da uru ko ule pen dei parlok berki ta ki we padam. Kabit lang tayo kata kabang koy. Kan mau ben, kajan kabakloy do banbit jing ben kadai kajan kabali. Denam day, day kata babon nangingim cukwa ban phong jan li. Namar tang shu phong jan li da bab jaru oh dah hab dah sutu ta hab iwe sadak bat kan mau la da hai jan i bali la dai sadak kan mau shu ban pet katu kabali baro. Kan mau ban pet tang itu idak. Hang ni ko ong riu koy. Kabamut pihak bersatu pen kacing kabakarpang ngasiong ubanget ubasisha ukmen hakacing long marway jong ade amen marway ulabiang namar utip ngamlong marway ublay IT ki angal markam tam ublay bla tawi ka beneng berkando udan rengkat batu dia kata David uslur haba uap ya kita kilang berat halo namar utip bo ublay udan rengkat utau ki jing ruai hagita ki por kita balai ayu namar utep bau balai don rengkat hagini gisngiam namar bangim kloy ban syong marway kaba ba ngim nang ban sapret kemau ngiding ngilek caka trei ngidon haka caka puli ngidon haka kam haris nang ban sungthu ngamlong kum maki ngadei jong utrai amen ngakhamwan ban long kum balong maki rengawan ban long kum long utrai. Amen. Namar ladang ngamlong, namar kenal baik kene gawe. Ngap na pingi tip baro, ublay uday ubakom no. Uday bakot na bam kot. Ong ban ngap uday bakot na bam kot. Bakot. Bakot jam. Tekum no pat ngi nujor ngam kot ru ublay pediang baik nga. Ihap ban song tho ya kata. Kenal u Jesu, haba ula kran japang kisngi ke bakado, u ong yang ni kentien. Uai kini ke parsi ke bakado do sepang ke talent sepang ke talent wong do ai ta san ai bat iwe pi dong iwe di pi pleu ai ta iwe so to ha Jesu berangkap ke kentin talent ha ke por jong Jesu talent ke bemut ke jingkamai ke ba sisnem kata kamot si talent ke syongdor ke jingkamai ke bakano si senam, kamdai ke berit kata. Bat uang ba uai ya barok ban kai ya kata lan. La bangingi penong tang iway hari ka sitalan ka syongdor hangta. Long kumne kan. Tada nga ngayo ngaken mau siksin na tayo pastor mo yang pasabantay ayingi sispa tengka jong ka pisa US. Sispa tengka. Pas pastor bawan ye khot mangi uang yang ngabat pastor. Syem kene sispa dolar uai. Cakap di mana ay mangi uai kalam udah sispa dolar. Ngiyong ni sispa tengka kalong dor ayo. Habalay bujuli fitip yo nyo hajar. Sispa tengka jongki. Jongi kan no? Nyo hajar. Kelahe tapi. Yo ay kata. Mentale mnisyo ni hajar. Mentale tali prapo tam na kadon. Kumon around 8,000 plus nginyo. Sispa tengka. Ngiting dari asis pak tengah jengi sini temo sispa tengah yo sispa tengah jengi long ni pelajar aduh kata namar balai si tengah jengi gede prapo tam dah jengi prapo tengah tam dah diken mau dong talent nang tu ko mursis nem ke bainong
Kaniga sistem bainong kamday kabaret. Hari uni ubriyo jaka ba un kayi da kata ka way. Nama kita kisan ki pen kelas pau ta ar pen kelas sa hari utni uwe ulem no fitem. Utep no ya kata kandau. Kapamut iyo. Ya ka ei ka ba ublay u aya u. Utray ba u aya u. Jaka ba un pen kerpang ban kayi ya kata. Ulit baniya sno no ya kata bat kata ka kandau. Pabon nangingiwan sa kanila pertay. Ngitip barok bangihaban lek no. Kalau cukuran yang kanila banta. Mangiwan hang ni ngimtip kumno mangipoy. Na mangimtip kapor bangin kaya ngi. Banginum tip ro kapor bangin sayap mangi. Hari kedantang gawai kapor bangitip bangin rai. Hakan ni kaslakan daw tak cawang nga badapi. Pat kani ka ketin rai ngiri hangi kan. Tang ngingiwan hang ni ngim kum te kiru khoj. Na mangitip kiru khoj te gipoy sa baneng. Deyam. Om baro balayap la kelar ru khoj ma. Nete haka lum jik tep baro athok sin lot. Ngayo i nganong e pi ngile wat haka jing tep jong so ring ibu ding pla. Kamut buk so di Kristan. Hilayo Nama kata ada ajing melin ke jungi. Ngibu te kata. Ngia thok ka kerteng hang ta. Ada mar boleh ngipeni tu bayap u de u Kristan. Hari ngap kwa banong e pi. Wat yap kum Kristan, yap kum kiru khoj. Nama ya kiru khoj te onrong no. Amen. Bat kene balong riu khoj hapan pen kerpang te la dia. Ngiem ke jing kerpang. Kata ke jing keli ta. Ngiem kata ke jing bangana mi snok ti bat kene ka ke jong ne ka pertai. Tengah lai ki bangai hayeng mane. Kini jumping in the light. Sabar yang mane jumping in the night. Yo kata hayeng mane te jumping in the light. Sabar yang mane te jumping in the night. Lah klet tay kata. Deyam. Ki klet no ngano fi tang video nak jaga pulih ki jaga terai. Ki don pun ba ka benta ken mau. Lada phim nang ban kerpang. Tam dei ru khoj. Dei yu. Pi hap kumno man itu ya pi ru khoj. Dei nama kata ke labu pi hap dang kanang jong kita. Ba pinang ban pen kerpang ya la de. Amen. Lada fi don betang bat ki pastor te fin pen kerpang bet don bat ki pastor te fin cuduai bet. Na maru pidon bagi toki paralok hang to kan pini pida disha pi dua ini Dang kiding atem to kejerwa piru pi pen ki kecat ne kemno ne. Pi su to te hang ta. Hoi teng sai long kata ka ong nature of a human mo ka kata ka jenglong jong ubriu kalong baik kum ta. Tentang pindah sengap jerwa kum pen ki te kecat. Kalau melada pi kampen mudur tentang lakum ki ke kecat. Nama ubriu hak jeng tem uki. Kata ka dia jing sisya kata, wat ukulung ru, ki ong bawa alaka kepot la sengap jerwa ukemen. Kilap dia kata, ong bawa kemen tai kulung. Tinggi haman suntuk kan ya, ini ibenta haba kelong kini kita tiki bakilong tiki basu jarang kat la rangim iyo. Hari hak jing ya yang ti jungi ke baman kasngi. Ipen kerpang la dia. Kum kiru khoj. Ha? Suntuk bah ngipen kerpang la dia kum ki Nengi pen kerpang baladi kum kiru khoj. Tang hak tu kisngi ke bakar pang balabu dengan niam na. Tu kisngi tengi dapat kerpang bahaya lah dia. Hari terakhir orang ngaku apa pinlong kiru. Dia kata Ananias udah not benong. Bula lebenya no. Ya kiru khoj. Lebenya no. Riu khoj. Kan mau baik ublay haba upet ya fiam upet kiru khoj. Nama rujisu ada sius pak yang apa dia pi. Amen. Handre ladang ngimim kum kata bala sius pak ngilong tik kum tu senyang lapan sum. Hari sobang balik cakap dia. Ngilong tek kum tu so, ngilai pai biang salah kejong kepri, tin kejong belai, ke aida kum kita kinuksa. Dan api sutu pengalalong kerpang hap ban iyo. Kerpang dia kata sidon mau, pasto ngalak lambun, ngaban ino perlok ngam dei ba pipin ino perlok. Ai baga jing kejong pingan pelong iki perlok ban no kuma pigan. Ada kamlong kum ta, sutu orang kali perlok sak pensoi, tawale cuman mentah ngiyang lang baik. Begitu kita perlok kita di skret piru piang kumno pilong. Kibriu bayar semua ngap pastor ngawan yak kata kendo. Burias kuno pilayu. Nang itu kita perlok tu fit tentang akum bisyar tu kamar jonga. Oh ini di skret lang. Dem. Kata hari kecil long jong buriu. Namang ipet na badai nama kata kumbanget haban suntu. Haban niyo. Haban suntu kumno bangi. Ya nama hakasi kilap mat tentang yok kibriu kipan kelai yangi pamdai. Dia kata kita pet ya kajing jongi.
Amen. Riu you, riu koi. Nang ta laai pat kani ka kerteng ke besan. Ini pait kani na po hapo balang Antioch ya kani ka kerteng ke sin ke menungkong ini yo. Hakal nong ka bakat we dekot ke bar pun riu. Kalau jiaro babaro sisnem kila ya senglem bat kata ka balang. Bat kila ya hikai ya shibun upat ba. Bat lakot kristan ya kisenran nungkong ha Antioch. Nastunat lang ni keong. Lakot kristan ya kisenran. Pe yani keong gum ni. Bat lakot kristan ya kisenran nungkong ha Antioch. Kabamot nungkong do lakot senran ya ki. Hadin kata kalau penelong ya ki kristan. Kani ka kentin kristan kadi ka kentin. Maka Greek kabamot little Christ. Mut yo. Chris berit. Pidai Chris berit mi. Yo iyo Jisu ha jingim jong pi. Bara ka jingim jong ah. Kata ka deh. Yo em. Yo ine em ya no. Ya u Jisu ha jingim jong ah bat jong pi. Namar dong Christian Kabong om day tang little Christ kam tame ba ki belay la khot kristan ki tang kata ka jingmu kadai hanoi kam tame namar belay ki don la ka jong ka testimony kristan mod testify ro pom mod ki don la ka jong gay kata te kata manu wei pu wei am udan la ka jong ka testimony manu wei pu wei ubasyam yo trayam pida don ya ka tarik ka sikha ka jong ubakan zaman siem pida tip kumno ya pila penem. Amen. Pidon keto ke jingim ke berim mensua. Bat pila ban pla kumno bu Jisu. Ula ben ya pi. Na kata ke jingim ke berim. Na kata ke jingim ke berim gen. Dia kata haba uniko dama suwan su Jisu. Ukeli pangkai himau belai bu Jisu ang lem dala kapat. Lem dayo kapat. Kani ke jingim jong ke jing kapat em. Kani ke jingim jong ke jing pla. Jingim jong ke jing pla. Da ong kristan em. Kristan di nong pla. Hari mentau kristan so aku ni, sabah wan ik he, aktin hindi dah. Baru along keju, habang along kristan ngapla ya kata kejeng long kristan jonga. Amen. Mengadai mano, ngapla ya kata. Dari nama kata, Petros upla, Yohanes upla, pinapai kini kiseran jong Jisu ki pla, nama kisuto. Ya kata, bekumno lapan yaki. Upol upla. Nama rusuto bakumno utrai la penem. Pe uyeng hangno upla ya kata kecing pla kejong berkata kecing pla jong uem kalong hadu kata wat usim Agripa ang lajan long kristan stang kendiat. Namar uyok ngau ya kecing pla. Dong kristan dewe nong pla de kata uji su ang lem da pi pla yang ngakamat kibrio. Ngangan pla pi akamat ukpa. Nama mut kristan nong pla. Nong ayo pla mut nong yelap nganong pi pla ka bamut pla em kadika kentin ka ba celiu bah. Pla ka bamut. Kai ka bangakran nga emro kunta. Nga yaj ro kunta. Dari kata don way mo si kisi batai bahai kata. O si don nong kran si ong. Nget ya ka tin jonga. Wat le ya ka kam jonga. Tadi so to jokes. Pia hok pas apim ti so kita mo. Don nong yelap UMM hayeng am usyo e kan lok ikun. Oh balik sniu bah. How the young pulpit we love about family kuma biang habakut marka ba we love oh mate. Ngap ya ka jingi kai jonga le ya ka jingi kai jonga wanum le ya ka kam jonga. Nama ka kam tu usok lok kan. Hiyo tapi pun Kristen ngilong kom tata ada skap ka tin ta ani. Cedon le ba ong mo da te hapulur lihat. Handai ka kampat. Ani ka milong. Kristan mut pla haka kam, pla haka jinglong, pla haka ketin. Amen. Ada utrai pun kia pi pla, utrai la saya pi pla. Namar mano bala ban kini yang tu kejing pla jong pi. Pitep kibriu kila ban bishar ya kejing keren jong pi. Kimla ban le yang tu kejing pla jong pi. Namar tu kejing pla jong pi kedi kejong pi. Par hab ban pediang. Hab ban iyo ban pediang. Lara yok kia na ka cancer Kimla man ong by chance lah dia. Harus tahu yok kia tip menu balapan kia. But on playa kata. Amen.
Pidai nama kata hang ni balang enti orang mai. Kini di Kristan nama balai piti hang ni balang enti orang poem. Kila sedang man knyot ya kini ki bangai, ya kini ki para, ya kini ki senran, ya kini ki riukot. Handai kat bagi dang knyot am yo iman nak jinglong jengki. Kata jinglong Kristan nama kita ni pelaman susu. Kat balang ya knyot kata kita ni pela. Bad dia kata jing pela la kot ya ki Kristan. Ki pela yang tahu Kris bagi kira seno bagi lai. Amen. Ngaku apa nong ipi? Ai ke jing em jong abat jong piro kan long kum taken. Kini santli ki kerteng ya kabala ai ya kita ki briu ki jong blai hakikam ki apostol. Nongkong banget baar ko para balai senran besau riu khot bat besan la ong ya ki Kristan. Angin ya cek ya ladi hakanika mit hakanika por ke bamanta ngingi long kum no. Nama kini dia kentien em ngila sim sting hala ke jong ke jingem. Ngila emo kat kumini ki kentien ni kini ki kerteng ya ke balai. Fitip kini dia kerteng em kandai ke kerteng simen kini ke dia kerteng ya ki briu jong belai lai. Amen. Kandai ke kerteng jong ala ni ke jong pi ke dia kerteng ke jong hilang. Hari ini kini ke kerteng kada song kia hadu kata-kata pangidon kamro ban em. Kidon haka pertama ngatip tentang bu kerteng kleinbor. Dapat pat bariko wi telat wi dai fu lai kau kelon kerteng pat kleinbor. Kami hap dapat kerteng. Isu tu em manum ai kum taru yang ngiru wan pi. Ni dei ki bangai dapat te ngilek ke kampalat ban utu bam ngai ro. Ai on yo i yang ni em kum ta. Nama ngong pi mentangi haban pai biang syakata kecing syakri ke menengkong. Amen. Kum ke balang Ephesus ka ong bala duna ke jing ma teng em ngila embek haiti kun hon ngila klet kene di kerteng dei jong kun hon kene di kerteng la ay ki briu ki jong blai u blai kur khu yang i hane ka por lambang ne ke jing hikai ngini yeng ha ngani ka por ha na ka jaga shong ke jong ngini le ha ngani ka por ke bamenta ya ke bangin money you try ken ha ngani ka por nga IT ha ngani ka por ki worship team ha ngani ka por ke bamenta kin dalam yang i sha ke jing mane ban nganget ha ngani ka por ma pir ki nong sngap Hakan ega por bekinong pet pi om hat ya kecingker kulang ken. But I ngin em kat kum ngene ke kerteng ke bau try ukmi yangi iwe pi iwe ken ngan IT ega por pas fair ken. Pendam yang try kabur jomni da kabur jomni pensle yang atrai baba uminsim jomni duminsim jomni
Angin ni pusan yala di hangan ni gamit ke. Yelong sisa kita kinong pla. Ngim ke jaga jingim rukoi. Inang mo ban karpang kum kita kisemran. Gidon mo ya kita jingi kum ki para. Pergilong mo kita ki bangai lot neng inang yesno pergi ki kani ke pertai. Tapi yang pastor ngasutu aga jingim ke jonga ngamlong tenong pla. Ngam im ke jingim ke papet. Ngam tip yung way na kini yung pidon ke jing tuna na kini. Ngadwai hakani gamit bu try un pendap. Marukot kanang yagi betelot ba mo ula banai ke bor. Dai kata hagas ti ke nong koren nong baneng kong wong ngajit yaki betelot ke. Bangan peleran yaki baklan bor. Yo fi ngat telot de pastor hakini gi benta. Nangai uji su hakani gamit un pendap bor e pi ke. Un pendap ya pi pila ban em kat kum gini gi kerteng ke bu try upet ya pi. Baru upet janga baru yo iya kata ke. Day bu itu ingi daga kerteng halu ukwa ban penitu yang ingi daga kerteng ke bau ai bagi beriukin te bagi day ki jong okay don happening ki jong i hani ko por pio pastor ngapun sin ngamlong kunta ngakwa ban pai so tra ngakwa ban pan bor no tra bangan em syang ala ban i ngasngo hangani ke jaka bangakran don na pi nganong pi telot ya ka pi i tangi kita ki stona pimla ban i lot i baro kadon ke jing duna ya kata ke jing i ha ke jing ke sam ke jong pi Hagani gamit utrai un pen kelaya pi, un pen kelaya ke yeng ke jong pi, un ra ya ke jing it ke. Un ra ya ke jing ko, ha ke jing em ke jong pi, ba ha ke yeng ke jong pi ba pila ba. Ban chak khot ba pin sngau sarong. Hala ke jong ke jing em manong atrai, me pelong yang a riu ko ke ma me pelat yang ba sneu. Ba pila ban plai utrai. Ada long kum tang ini duai hagani ke por. Na khot ni pi pila ban wan sini sakmat ken. Ini yo ya ke bangin duai hagani ke por. Nakabenta jong pi yo pi ong ngaladei syakri jong le ngadei jong belai hari ngaklem em ta kerteng tang ke jinget jong kadang ki phalo hari hakani gamit ngakwa badiang tekno baru trai akot ni pi hakani ke por pila banwan sini sakmat ngini dwai hakani ke por nakabenta jong pi kat badang mani hakani ke jaga kum juru nam ta jong pi ki bapet hakani ke por yo pi ru pi yai lamba jong kita ki jingele ki jing duna to ke jing e pimla ban pen karpang pi yo i ba pi ya klek ba ke jing em jong pi Hakani gamit utrai wang pen kerpang no bakon. Naga benta jong angin lek banduai dum ta jong pi. Kat bagi ngi up ki bagi wan hakani kapor. Ini mani hakani kapor sisin. Nak ta ke cingruai ke ngan IT bagi pastor fair hakani kapor. Shemianga Bendon kamyanga Banganyo Bendon kamyanga Bangan yo banla yami Oh ngamani 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 yami Ada kapor gile jaga baginya duai. Naga pari pastor fair in duai nam tagi bapet ke bagin si penwai ba pi galai telikas. Dengan sno ya ka bani pet ya ka nega program ken. Bagin le jaga bagin duai ring kata khot pari tai bani lami jing bani ken. Hallelujah. Ngai ngoi me atra Jesu ya ka ktim le sngo nega por. Kabelong ka bor ken trayangi. Patra Jesu hatung dan ni ka jinglong kumla kranu sakri ka jome. Bangit skam atra ka ktim ka dei pian ni ki bapet kum jo nega por menta. Patra kana kta kana ai bor ken tra hala ka ski ken tra. Tra kam sakut tanga ta ka jinglong ka stan. Henry kum ki kristan ben em na mata jome ken tra. Ngit skam ben kta kan tra yaki. Kinyo mat ken tra sa isin ya kata ka jing bet mai bor ka jome. Kinyo mat sa isin ken tra ka jing kta ka jome. Ngit skam ben sebo ko jome. Un her jurre ka jing ki. Ne besle ken tra hala ka ski. Ngit skam ka po menta. Tra ngit skam ken tra kamlong le no e ken tra. Henry ka ha ba khndo ba. Men sa gi sok ba lai po. Henry po ba chis ba sha ken tra Jesu. Yang ngit skam tra Jesu. Kum ki sakri jome ki ba me ra ki ben yang nam ta jome. Na pesan ken tra Jesu ki. Na pesan bor la ka ski ken tra. Usoy tan ken tra umla male tra kri umla male bor ki.
ngej kem ga po menta ai bor kan tra jisu ki ho kan tra menagar khui ka jim juki lagi dana prenga jinge jinge lagi tra pelat kan tra yaki lagi dana prenga jimpang ji stop ni pe benar jim khia ka jome kan tra kan dai biang yaki kan tra jisu patra ha ka jinge sem ka junki baru angin pe benar ha ka mi kan tra kenyok ka jim pelat kan tra jisu menagar khui ka jim kan jaman sim bet kit do kan tra na ni ka jaka ha ka jim junki ha ka yin ka sem junki kan tra jisu nya ga buram ka jingo sme ka jingle pala ka jome ha ka teng jisu ko si doi ngai ngoro amen ban amen tra nagar khui pi hadu bi kenduk yang pat ha ka we be kapor in say shem yang yero try tiaso